Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hadin lai sngi ka jinga tri sitom banuat yuba Marshal Marwen usam larang ba balasya tep im na ka jing tua unyut hamarten menta ka sngi baar ka handeu terik lalap no ya kamet basa jong u ka jing lap ya kamet uba Marshal kadai ha kapor kumba South Teng AA hadin balayawat lang kinong tre ketenat municipal ki pulit SDRF ki paralok bajia tam tiar jatlang harangkat ki bahayi hasem layu i bakilia tre sitom banyawat uba Marshal Marwen hadu bandalap ka jingu i batlap ya kamet uba Marshal kadai hadian balapu da ka JCB bat layu i ningkong daki para baya tam yutlang ki belawan watlang bat hadin kata ki bahaying kila kiu kam sejrong bat lalap saya kamet balaing bat kala kelalong kum kinyut kajing pencisya jung ki bahaying bau dei uba Marshal dei baki itu ya ka janpong bau jupong kumta hadin kato ka nepor lawan simtino ki bor pulit kamolai ya kamet basa uba Marshal Marwen ha ka jing kren berkakong pelda miriling do moplang kabaderu ka hep kensi kalaong bakum kaying kasemhi kimpua benle ikapus mertem namar kila tipsyai bau uba Marshal ula klat basya tap ha kanyut hangne bat ngin hun bait hangne lada jiabu uba Marshal uja naying bat syara haki bro kata kadai hok bangin ai pus mertem banlap ya kajing shisha Henry uba Marshal ulayap basya tap ha kanyut bat kadai ke basisha bat kum kaying kasem ngila tipsyai namar kidon ki baya trelang ha kate kesngi basya tap ha kanyut laong ka kong pelda kal ongru bakaying kasem hi kalahun namar layo ya kamet uba Marshal bat kim kwa syu ban pen bun kam ya baro Henry kaying ka kwa bet ban syubu bet no hayeng bat ban yo pendep no ya ka jinglet on tap don buram bat ya kamet basa uba Marshal Marwen en sa pendep ban let on tap lashe kesngi haulum jing tiap kabalang Katolik moyong Smart, dia smart. Smart.